13 different barangays graced the streets of Cebu City and the Cebu City Sports Complex stage for this year's Sinulog sa Barangay last January 13, 2019. The participating barangays showcase different themes that are mostly affiliated with nature, social issues, science and religion, and family and faith. Pagkuha sa mo ang concept is nami production meeting together sa mo ang choreographer o sa kanang mga senior sa lumad nga kanang karaan na siya niya nag-iyahay og idea ba natangay idea and then nausa mao nang maka-come up with concept nga sagol na gyud di lang kay usa ka tawo ang nag idea na kundi daghan mi mga seniors sa amo ang grupo kanang mga karaan na o ang amo choreographer. We come up with our theme or concept sa Trimo Mabulokon. I am just referring to the science and religion because most of the scientists don't believe God. So akong gi-emphasize dito nga mas powerful ang Ginoo. So dapat kita buyukbo gyud kanyo. And then sa among concept mong gipakita nga ang Senyor Santo ninyo mao jud ang among halalan sa among sayaw. The event featured different barangays in Cebu City, including Barangay Sapang Dako, Barangay San Nicolas proper, Barangay Mambaling, Barangay Talamban, Barangay Basak San Nicolas, Barangay Mabolo, Barangay Suba, Barangay Sawang Calero, Barangay Cogon Pardo, Barangay Inayawan, Barangay Dayas, Barangay Labangon, and Barangay Guadalupe. Among preparasyon kay grabe kaayo, daghan mig sakripisyo nga gibuhat nga kanang hangtod sa nagkasakit na lang ang uban nga mga dancers. Pero kani among gibuhat alang sa Senyor Santo ninyo. Banay Labangon bagged the 350,000 cash prize for outshining other contingents in the ritual showdown with their family reunion inspired dance. Nalingatan ng katawhan sa libog-kalibutan, apil ng mga langyaw sa atong pagsaulog. They also won second place for Best in Musicality. And first place in street dancing. This is one of the best festivals that I've been so far. I think it's amazing. The people are amazing. The people in the competition are amazing. And I recommend it to everyone that wants to come here. So it's really good. Come here, Cebu. Awag na ko sa mga viewers, no? Nga ato ginahimo nga para sa seguridad. So represent ang atong ginabuhat para ma-secure ang atong ang tibutanaw o ang tanang mga contingent. The annual Sinulog sa Barangay features the creativity of Cebuanos, bringing the barangay members as one in the devotion for the child Jesus. For MyTV Cebu, this has been Ryan Guzman, with reports from MyTV interns May Ragasaho and Emily Chu, and cameraman Neil Madrid and Jefferson Cañada. Hit Senyor!